itariki ya 10 Ugushyingo umwaka wa 2021 nibwo ibiro by'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje bwa mbere ko hari ibikorwa bidasanzwe bya gisirikari bya Leta y'Uburusiya byariho bikorerwa mu nkengero z'igihugu cya Ukraine. Kuva ubwo isi yerekeje amaso kuri iki gihugu cy'Uburusiya na Ukraine, bibazaga icyo ibyo bikorwa by'Uburusiya bigamije. Intangiro z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 igisirikari cy'Abarusiya cyatangiye imyitozo mu gihugu cy'inshuti cya Belarus. Ibi byahaye ikimenyetso simusiga ku bihugu byibumbiye muri NATO, North Atlantic Treaty Organization, ko iki gihugu cy'Uburusiya cyaba kiriho cyitegura kugaba ibitero ku gihugu cya Ukraine. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 igihugu cya Amerika cyageneye Ukraine inkunga ya miliyoni 200 mu rwego rwo kuyongerera imbaraga mu by'umutekano. Aha Amerika ndetse n'isi muri rusange bari bamaze kubona neza ko igitinze ari umunsi n'isaha ko Uburusiya bugiye gutera Ukraine. Ibiganiro hagati y'ibihugu by'Iburayi byibumbiye muri NATO na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagize ibiganiro by'imbonankubone na Perezida Putin w'Uburusiya bimusaba guhagarika gutera Ukraine. Byamwibutsaga ingaruka azahura nazo mu gihe yahirahira atera iki gihugu. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 ibyakekwaga n'ibi bihugu byibumbiye muri NATO byaje kuba ukuri ubwo Uburusiya bwagabaga ibitero kuri Leta ya Ukraine, ndetse na Perezida Putin atangariza isi ko ari umwanzuro yafashe kandi ko agomba kuzaruhuka ari uko ageze ku ndunduro yise iyo guhirika ubutegetsi bukorera jenoside abaturage b'inshuti z'Uburusiya. Muri iki kiganiro cya ndetse turabagezaho impamvu nyamukuru zituma Uburusiya bushaka gufata iki gihugu cya Ukraine. Turabagezaho uruhare rw'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara. Turagaruka ku bintu biriho bigaragazwa bishobora gutuma iyi ntambara ihinduka intambara y'isi yose. Niba utariyandikisha kuri uru rubuga rukugezaho ubumenyi butandukanye, wakora subscribe noneho ugakanda ku izina ry'uru rubuga ndetse riri mu ibara ry'ubururu ritangijwe na hashtag riherereye munsi y'iyi video, ubundi ukareba ibindi biganiro byatambutse. Muri studio za ndetse muri kumwe nanjye Joachim. Nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru cya Al Jazeera, abaturage bagera kuri 352 barimo abana 14 bamaze gupfira muri iyi ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, naho abarenga gato ku 700 bakaba bamaze kuyikomerekeramo. Umuryango w'abibumbye wo uvuga ko abantu barenga 500 bakuwe mu byabo berekeza mu bihugu by'ibituranyi bahunga iyi mirwano. Leta y'Uburusiya yatangaje ko itagomba guhagarika intambara iri kubera hagati muri Ukraine, kandi ko izi neza ko ifitwemo uruhare n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Impamvu nyamukuru itangwa n'iki gihugu cy'Uburusiya mu kugaba ibitero ni amakimbirane iki gihugu gisanzwe gifitanye na Ukraine, aho Uburusiya buyishinja gukorera ubwicanyi abaturage batuye mu duce tubiri ko mu burasirazuba ari two Donetsk na Luhansk. Abatuye utu duce bafite inkomoko muri iki gihugu cy'Uburusiya. Mu magambo Putin yatangarije isi yagize ati, turashaka guhagarika ibikorwa by'ubwicanyi bwibasiriye inyokomuntu bukorerwa abaturage b'inshuti ndetse n'abafite inkomoko mu Burusiya. Turashaka kwambura intwaro utu dutsiko tw'abagira nabi bakoresha igitugu. Turashaka kurandura burundu amatwara ya kinazi muri aka karere yabibwe n'ubu butegetsi bubi bwa Ukraine. Ese ni iyihe mvano yo gucikamo ibice kwa Ukraine kugeza aho Uburusiya bwibonamo utu duce tubiri twa Donetsk na Luhansk? Donetsk na Luhansk ni uduce tw'iburasirazuba twa Ukraine duhana imbibi n'Uburusiya. Utu duce tugizwe n'ibice biyoborwa na Leta ya Ukraine ndetse n'ibindi bice bidakozwa ibya Leta ya Ukraine.
Utu duce dutuwe n'abaturage bangana na miliyoni 3,600,000. Hafi ya bose bavuga ururimi rw'ikirusiya. Aba baturage bakomoka mu bikorwa by'ubwimukira byabaye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose mu gihe cy'Abasoviete. Mu gihe gito gishize leta ya Moscow yahaye ubwene gihugu abaturage bajya kungana na 1/4 cy'aba baturage bose batuye utu duce. Mu mwaka wa 2014 perezida wayoboraga Ukraine wari ushigikiwe n'Uburusiya Viktor Yanukovych yakuwe ku butegetsi n'imyigaragambyo y'abaturage ba Ukraine yamaze igihe kirenga ukwezi. Mu rwego rwo kwihorera, Uburusiya bwafashe agace k'amajyepfo ya Ukraine kitwa Crimea. Ibi byatumye havuka imitwe y'abigometse ku butegetsi bwa Ukraine, aho batangije intambara zahitanye abantu basaga 14,000. Uku gufata Crimea kwatumye leta y'Uburusiya ikomeza kugira uruhare mu kwigomeka kw'abo baturage batuye utu duce ku butegetsi bwa Ukraine. Impamvu ya kabiri yateye Uburusiya kugaba ibitero ku gihugu cya Ukraine ni ubwoba ko iki gihugu cyakwinjira mu muryango wa NATO. Uyu muryango wa NATO ukaba ugizwe n'ibihugu 28 bigize umugabane w'Uburayi ndetse na 2 byo muri Amerika y'Amajyaruguru. Uyu muryango wavutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'1949. Abahanga mu bya politike bagaragaza ko uyu muryango ari urubuga rufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugenzura no kugira uruhare mu miyoborere yo mu bihugu by'iburasirazuba. Leta y'Uburusiya yababajwe bikomeye nuko Ukraine yaba igiye kwinjira mu muryango wa NATO. Uburusiya buvuga ko bugomba gucungira bya hafi iki gihugu cya Ukraine kugira ngo kitinjira muri uyu muryango wa NATO. Nyuma y'irangira ry'intambara y'isi y'ubutita Cold War hagati y'Amerika n'Uburusiya, iki gihugu cyatangiye gushyiraho imirongo ngenderwaho ku bihugu byari mu cyitwa URSS. Kabone nubwo bitavugwaga mu buryo bweruye, ukuyoboka NATO kwa kimwe mu bihugu byari mu kwaha kwa URSS kwafatwaga nk'ubugambanyi ndetse no kototera isenyuka ry'ubusugire bw'iki gihugu cy'Uburusiya. Nyuma yo kuva ku butegetsi bwa Perezida Viktor wari ushyigikiwe n'iki gihugu cy'Uburusiya, Ukraine yatangiye gutera intambwe yerekeza muri NATO. Ibi bivuze ikintu kinini ku busugire n'ubudahangarwa bw'Uburusiya. Ese ni kuki ibihugu bikomeye nka US bidafata intwaro ngo bijye muri iyi ntambara gutabara Ukraine? Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa bbc.com, hari impamvu nyamukuru zituma ibihugu bifite imbaraga ku isi byirinda kwivanga muri iyi ntambara. Buri gihugu gifite impamvu bwite, ariko impamvu nyamukuru ibihugu bigize NATO bihuriyeho ni yuko ukugaba ibitero ku ngabo z'Uburusiya byatangiza intambara ya gatatu y'isi yose. Iyi ntambara ikaba ishobora kurangira habayeho ukubama k'umubumbe w'isi dutuye. Ibi bihugu byibumbiye muri NATO bifite ubwoba ko igihugu cy'Uburusiya gisanzwe kigwijeho ibitwaro bya kirimbuzi n'iby'ubumara byo ku rwego rwo hejuru kitazuyaza kubikoresha mu gihe cyaba gisubijwe inyuma n'ingabo z'ibi bihugu by'ibikomerezwa. Twabibutsa ko imbaraga za gisirikari za NATO ugereranyije n'imbaraga z'Uburusiya ari 10-1. Nyamara nubwo hari iyi mpamvu nyamukuru ihuje ibihugu byose, Amerika nk'igihugu gisanzwe gifata umwanzuro wo gutangiza ibikorwa bya gisirikari mu bindi bihugu kitazuyaje, gifite izindi mpamvu zituma gikoresha inzira z'ibiganiro ndetse n'ibihano aho gufata intwaro. Muri zo harimo ko leta ya Amerika nta mpamvu z'umutekano muke intambara ya Ukraine n'Uburusiya biteje, haba ku butaka bwayo ndetse no ku baturage bo mu bihugu byunze ubumwe nayo. Ukraine si umuturanyi wa Amerika, nta kigo cya gisirikari cya Amerika kiri muri Ukraine ndetse nta n'ubucuruzi ifitanye nayo. Ubutegetsi bwa Perezida Biden ntibushize imbere intambara, ahubwo bushize imbere ibiganiro no kubungabunga amahoro mu buryo budakoresheje intwaro. Indi mpamvu igaragazwa ituma Amerika idafata intwaro ngo ijye muri Ukraine ni imitekerereze y'Abanyamerika kugeza ubu badakeneye kongera kwivanga mu zindi ntambara bitewe n'amasomo bakuye mu zo barwanye muri Iraq,
Afghanistan n'ahandi. Nyamara nubwo ibi bihugu bikomeye bizirikana ingaruka zava mu gutera zirimo no kubama k'umubumbe w'isi, mu gihe byaramuka byishoye muri iyi ntambara, hari amahirwe ko ibi bihugu byayoboka iyi ntambara mu gihe Uburusiya burenze imirongo itukura bwahawe. Mwakoze gukurikirana ibiganiro bya General Knowledge Channel, ntimwibagirwe gukora subscribe na share. Tubifurije amahoro no guhirwa mu byo mukora byose.